Nijang Karbi ang long mukro long Kongres sa bitung atum kahumrida. Bersing kiel piskola hem kiruji ang ring thetamlo. Karbi ang long autonomous council EM Richard Tok Biben kopia sai dengji. Bersing kiara. Kang thilang so havar long thong nok bi ko part kangpu. Kardom pini Karbi Prantam long penili Samir Singh join di therapy non bertang ton pen arjik tha. Kedamtang phaikuni ni phaing koira hiniani thengpi kang huwa ton pen ingnam rai komasai khi tumang bong kachar wodem ni jang Karbi ang long mukro long anpini Kongres api tunga tumta kahumri kipe dodang ma berta pherang ke pen bertang pale. Kongres api tunga tum kahumri damahut ni jang Karbi ang long Kongres Committee mepu Sing tiron Agustin ninghi sotro tiron karing phangchupi lapen akaprek Kongres songja po tumta chetongdu. Meghalaya administration atum Assam mate Karbi ang long alo nangdo chokpen towarang bongalong kopia potsi police camp dipen towar paton thiplopsi Karbi ang long autonomous council CM Tuliram Ronghang lapen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma atumaphan Karju padu lasi Prabjin pen Meghalaya police atumaphan aphi kapachiru thuji mate Meghalaya lapen Karbi ang long aduya hoya diman kapachiram thuji aphanta pachini ponthu মেঘালয় বৰ্ডাৰ যি ঘটনা হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক যাৰ কাৰণে সীমা সমস্যাৰ কথা লৈ আৰু স্থানীয় মানুহবিলাক লগতে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ হেঁতো সংযম ৰাখি এইবিলাক নিজৰ জাগাত বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতে থাকি বসবাস কৰাটো ভাল এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা হৈছে আমাৰ যেহেতু 1951 চনত ভাৰত চৰকাৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তেতিয়া মেঘালয় অসমৰ মাজতে আছিল তেতিয়া এই অসমৰ মাজত তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা মতে আমাৰ সেই সীমাতে থাকিব লাগিব আৰু সদায় থাকিব লাগিব আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে এইটো চিন্তা কৰিব লাগে যাতে অসমৰ চৰকাৰৰ অসম ৰাজ্যৰ মাটি যাতে 1 ইঞ্চি যাতে মেঘালয়ত আমি দিব নোৱাৰো এই কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে আজি দুৰ্ভাগ্যজনক যে আজি স্পটত আমি আজি দেখা পাইছো যে মেঘালয় পুলিচে মেঘালয় গৃহ বিভাগে কিন্তু আমাৰ অসমৰ মাটি 2 কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত আহি ইয়াত কেম্প পাতি আছে কিন্তু আমাৰ অসমৰ পুলিচবিলাকে বৰ্ডাৰত নাথাকি 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰতহে ইয়াত কিবা কি কেম্প দিয়া হৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে যে অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰ যি বুজাবুজি চুক্তি হৈছে গিভ এণ্ড টেক পলিচি এই গোপন বুজাবুজি গিভ এণ্ড টেক পলিচি সেই কাৰণে আমাৰ মাটি কাৰ্বি আংলং আৰু অসমৰ মাটি 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আজি আমি পিছুৱা হ'বলগীয়া হৈছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি এইটো নিন্দা কৰিছোঁ যাতে অসম চৰকাৰ ষ্ট্ৰংভাৱে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ষ্ট্ৰংভাৱে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আমাৰ যি আগত নিৰ্ধাৰণ সীমাত সেইমতে থাকিব লাগিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমি দেখা পাইছোঁ গৃহ বিভাগ আজি ইয়াত অঞ্চলত যিসকল কিবা পহলধাৰী ইয়াত আছে সিহঁতৰ দুৰ্ভাগ্যজনক যে সিহঁতক আহি পেলাই থৈ গৈছে ইয়াত থকা মিলিটাৰীসকল কাৰেণ্ট নাই কিবা নাই চলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল কিন্তু আজিলৈকে কিবা পহলধাৰী ইয়াত আছে সিহঁতৰ দুৰ্ভাগ্যজনক যে সিহঁতক আহি পেলাই থৈ গৈছে ইয়াত থকা মিলিটাৰীসকল কাৰেণ্ট নাই কিবা নাই চলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল কিন্তু আজিলৈকে ব্যৱস্থা কৰা নাই আজি 22 তাৰিখ ঘটনা হোৱাৰ পিছত আজিলৈকে ইয়াত কোনো ব্যৱস্থা নাই গোটেই অসম চৰকাৰ গৃহ বিভাগে এইটো একদম পুৰা অৱহেলা কৰিছে গোটেই আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক যে কাৰ্বি আংলং আৰু অসমৰ মাটি যাতে 1 ইঞ্চি যাতে সিফাল তিফাল হ'ব নোৱাৰে সেইটো অলপ আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ষ্ট্ৰংভাৱে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ভৱিষ্যত যাতে এইটো হ'ব নোৱাৰে আৰু যিসকল ইয়াত স্থানীয় ব্যক্তিবিলাক যাতে এইটো যিসকল ইয়াত গছ গছনিবিলাক কাটি তহিলং কৰিছে সেইটো চুৰ এইবিলাক
বন মাফিয়াবিলাকক অতি সোনকালে শীঘ্ৰে এইবিলাক তদন্ত কৰি সিহঁতক কঠোৰ শাস্তি বিহা কৰিবলৈ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। Nijang Karbi Anglong Amri MEC constituency ke parlo Kriner kepra trok kepra nirkepaning kanpen kaparjap Birsing ki LP school ahem pinianian ningkan phokepra plian choktanglo Nijang Karbi Anglong Amri MEC constituency ke parlo Kriner kepra trok kepra nirkepaning kanpen kaparjap Birsing ki LP school ahem pinianian ningkan phokepra plian choktanglo Birsingki LP School ta ICR ta kyong lapin anong kache thang a school ang bonglata ihonglo non lapua na ningkan pling era pita school ahem tami ki rutang dulo lapin laso ahem ru etpen akaprege hem tami Karbi Anglong Autonomous Council pen langdunde anparta non kidobo ma school building ta ki rujiang ring thitamdo lokacharli akim sumaratu maphan kapheri mimiang angbino anujok ihong ta kimi theklong le lapin inghap isita kimi theklong le Nonapur Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lokacharli Anat Jasamit RTKP Ponbo Mahut EM Richard Tok Pen Chinglok Karbi Anglong Autonomous Council Education Department Pen KPSI C Kedengjima Laki Moapor Si Chinipo Foundation ke Mission Nangji Pulute LP Kacharli Akim Somarato Maphan RDP Ponbek Nangji Skola Hemalong Tangni Jia Bench Dek Santa Aripin Tanglo Lasi Prabjin pen labang so school hem kimi kipi pen Lokacharli ansu se kapaprang jepan RDP pon popusi chirok tok hawarara tum aning chitheda dak kini Birsingki LP school long school katura school kidu kisung ahem ave pin nujok avelonon lapen ke kangnia thai avelo kangnia thai ke kene langan tala pas abang ke tunchuning rilo kangnia thai ka pi la school ahem nujok ave arpong ave inghap ave kiriki ave pin lo barna hut protein itu usumar pen kidu kisung nada Arbi kijang lo klotang te lang nang kang nung lo sarnung ave tina ave asi arbe yang lo tang ke lang nang dum thupo ing han do an van det ko an ke usumar pen ka phire nang ni tum ke non barla nang le tumon armi arbe lo tang ke an ke ni tum ke do thai ve lo pen la son si non council kachari bom arling ithe EMCM atum phan Lasi Prabjing pen labang so school Birsingki LP school apan akimi kipi tuja pan si juning ri dun parpik lo ante sumar bang ano dar sumar ke bang perlu sireng koi du ante non na tumon pentang wang lo boleh tidak tum kido pere ma pere re pere itu usumar pen kido pere usumar cit anke tumon arbe bang lote putek te kelas du bom huta bang ji lason lote kupulo ma teman sekolah dah bersekian ke sekolah lagi atas ke mantu penelo 1969 pen establish lo aninkan pokep ke seselo an non kudam pula te new building ni tum kilong plata 10 years bago pula non plata ata bombang ta an labang ke nanata dupo tahay lo labang ke minida tegunde an laso school la condition na bang hingno expik lo ang litum da teklong lo nujok ave pin lo la bening ha phir kita ave pin lo an la sila so school tumon wang lo plo teni tum ke do khere meme athima sumara chichit na am school plo ta chichit na lo an la sili tum a problem pa ke non mat main la school len ni tum building school building bang lo main problem ni tum an la si school building yung sinang tum ke plo teni litum ke lahai usumati kaliksan lo Mala so yang rurai lo lote than thai velo an aprang hala ikum dulang hala bang tanon ruet lo la piru tang da 7-8 years dulu an hala so pota na replace trick an hala so na replace play panel tum problem trick lo class gelong vet a room long si class ni do nang kong lo ni to an usuma chichit nat pot ilong vet si bank tour lo lote ke thanta problem pick ihin than ihin ke nang lang dun prong po an hai problem la sinili tum
Dr. Sinki LP School at Teachers Pen, Iltumna Chunuri Dunji ke Arlengit Council long Kachari Arlengit Duhani Tunga Chunuri Council Banket, Ili Tuhan Prabjin Pen la school building Banang Tison Test. ตั้งแต่ทันบังแกก็สอนดู Han ดีเลยมา Bani Tumbani Vet. 120 students do and teachers nil Tumbani Vet. And the teacher to inut la non on leave sit over and nil Tumbani Vet lo non man. Ya. Nanti mau kelas apa? 5 ni le. Li. तो बोलते हैं तुम फेरे में फेरे रहे फेरे जी अपन के jangan lah tu yang tuh kedua siksak lah siksak se siksak tik antum mon felo por yang tum fere ma fere lah itu pora fere ke Kulman me podi New York me ulang ma hinola New York ke hinola dah kerking hab ulang ma bela bela Lakhain koi rahini Srupathar constituency Karbi rongasar hawarama etumben pini ada porphai khrisi apor malompen Karbi rongasar etumaphan chongme alu kirona berta phirangki ben bertang pale Srupathar constituency Karbi rongasar hawarama etumben patir biponsi nihang donsri aklam jakralang solong pamanpon Bapuram Singnar pen kachari pon amailong lobon kro pen aluhi kapachini apor enlo Aluhi aman pen MEC Sangpi Kadom Terangpi, VDC Chairman Silarson Rongpi, KCS pen Hum Singbe, Kra Ame Phu Dhomoteron, Raj Cyclem Rangpi Kaphui Katharpi, SGB Lapen Man Peng Kido Kithe Kidingatum Chitongdon. Laso Ame Long MEC Sangpi Kadom Terangpi Riding pen, Chongme Lu Kadokavi Bangpri Kebra Troxia Rongasara Tumaphan Pajerpo. Pini abang ke bang troksi kya ba troksi abang pu duman si pini rong sar tumaphan appointment bang pa jepon iklong la bang ke arjak de klui belang itum ka chisong mate la bang so nang pa chun pinangi porang itum ka chisong pensi ilitum kaching hon CM Dr. Kuliramahan alang ni kabo I pensi pini ilitum Srupathar constituency sitami rong sar tumhan appointment ron pon iklongตั้งแต่ละนอนปีนี้ปัจจุบันปนลาบุญที่ต้องหันปรับจินแมนอปสันเกรอนปนที่พันกัจจิกปนอปสันดุทุลมาลาบางเกนิลิตุมกุนันนัดเป็นร่องสาวตุมต้องเอปอนเมนกิลงเลกิโดลังนี่ลาบางเกนิลิตุมลาได้ลิตุมคอนดิเทนซีร่องสาวไม่อัปเดตนะเซกเตอร์ตุมเป็นนิลิตุมจริงไว้ปะอุดหดลาบาลกัตุไม่หันดาปัจกิรอนปัจจิตังเอจิพันซีนิลิหินเป็นสามีเราอีดินพอตั้งแต่ปีนี้ละโซอัลลูรอนปนเด็ดอาทิตย์ละตุมก่อนจักรองมาเดี๋ยวปาวาสุภาพทันทีนะลาบางเกเอปอนเมนอะลังสตามิตอกเดลลาบางเกร่องสาวลังคุปิปิมาที่เคลมนันจีอาได้ตัวอาการมันเกอลังลิตุมมันสิปาวามันอลังลิตุมมันสิเคลมปนเป็นลาบางเกอาจจะกงบาลังลิตุมมันสิดูลูรองสารตุมอยากดึงเงินเป็นการตรอกซี่อังบงลักษณ์ปีนี้ได้เลสโกบางผู้ที่รองสารตุมพันเอปอร์เมนต์ที่รอนอะไรนี่ลิตุมที่มังปอนที่ดำตั้ง1954 Thomas Council ที่จะไปได้ปนอะไรKarbiรองสารตุมสตามีAmi thang ajitang jobat nim rukom besar kendar sita ajakong donangi hipya uthak alam si yitung 69 in kanpen 2016 in kanpen chesong si pinyang deng dadak nang kili 2022 angbong pini arni tarik isi ationg arni itum ciron ponlong lo dake Thomas Council atum hasitame itum curup piklo lapen alang le tumas tame laso nang pacun thek paten itum curupalo lapen itum la Karbi rong asar tuma nas tame pini dai polmen ke kiding atum abang putu tame misen pen rong ru kecari kecalom pon jepan lapen itum besar kindar tame hok pet pen besar pon longpo lapen hok pet pen besar pon thegi phan si rong asar atum hangang bong tame pini itum da kachira lang tame chithan chimu pon long lo lasi jurang jilang sai dance tame itum rong asar ning siwet pen king kam si chior pon ra pet pu si ado we rong asar hanta chuling pon pen
lang tumta sai do an stame la rong ro kichari ponji dak tok jira teng pensi anu tin arong sa tumta rong dam pen chingwai chingsai ponje phansi e tumpini Difu Pirbi Market Auditorium Hall along Phaikuni ni Phai Thong Keparni Karbi Honghari amai mati Lumbajong Longri amai Kiseng Ponberta Phirangki pen Bertang Pale Lumbajong angkang alongta Aron Bari mati Chorkli Chophejo anat Kapang Tang Ponchi lapen Kachethan Kachemung Ponchi aphan mei pedupon Laso ame long Kachetom Dunatum Chedon Sarpen Lumbajong Longri amai pu irsi Chandra Singh Tiso aphan mei pu Dhon Singh Hansi aphan dun mei pu Dhon Singh Teron aphan Kongchun Bang Rajan Bi aphan Rap Kongchun Bang Mon Singh Kram Salapen Mondol Taro atum Arpu aphan Ingwai Ponro Lapen Karbi Honghari Sorlua Mei Lumbajong Longri Mei Kapachari Ji aphan Sangpi Kavi Kiling Pi aphan Mei Phi Sangpi Mana Inti Pi aphan dun Mei Phi Parboti Hansi Pi aphan Kongchun Bang Phi Sangpi Rongjina Teron Pi Rap Kongchun Bang Phi Sangpi Renuka Rong Hangpi Ambika Rong Hangpi atumaphan Pachethang Chun Bang Phi Kavi Rong Hangpi aphan Saihen Chun Bang Phi Probita Tok Bipi lapen Sobita Tok Bipi atumaphan ta Ingwai Ponlo Keklen Kidam Kimi Senji aphan Semi Sitame Dengpo Kedulang bukayan longria me tanil tungge seng ponpo mapen ke harok hat longria me tanil tungge seng ponji matha ponbom lo mai pu ameni ke kilometer nong da ini mai pu konsum ini ladak lumbayong longria me abai pu bangke Chandra Singh Tiso helo Karbi Anglong ni hang ni jangang bongpen Kachetang Klong alang sun Kangthilang so alang sun adung heralong Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Ashok Teron along lialong Thonglok Be Eco Park mate Kijui Kilangadim Kangpupon Denarong Kangthilang so alang sun along Kijui Kilangatumaphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Ashok Teron pet Kangthilang so havar amithang along lialong Kijui Kilangadim Kasilam Ponjiaphan Kamatha Ponateng pet Kikim Kirangatum Kasilam Patangpen Thonglok Be Eco Park Pwamin Irsi Pini Karbi Anglong ni hang ni jang araraphan EM Barim Ashok Teron Aridengpen Ingpu Pontanglo Salam do Karbi Anglong ara doan hamsta me lai si Kangthilang so lang sun pusda me si Kachetang Klong lang sun lo lageli tum Karbi Anglong ni hang ni jang chot kali penang an chethang lo Kangthilang so la si Kangthilang so lang sun ke la panda mut Kangthilang so lang sun lo atwar lo la lo seda me ladagi si habarem Karbi Anglong ton mas kon se la barem iya mabarem usuk teron sar alangli kabor ipen amena jungjung abi rialong aladak alangli pini arni alangli Thongnok Be Eco Park pu isi alangli biri long isi kasemar pon mate pini pen kangpu pon kecheng pon mane ruda kam krempen pangke bang sarda hanti ni lipilo akonil tumda chona dunong lo chudunong lo kenli tum hanti dupik lo la mo wang jilang sita me la pan su se chethang pon pu angke la so phe chethang po ajat po la so penta me nang li tum chon ladak chon klem dun long chon chotolo dun long po la so puthak e tumke aso chechi saral kota chudunong lo po mane dason thaksi ni tumke alang ni ma tha teng pen ni tumke hormu kadu ta aringa samta bipet po mirta ni tumke lang pipet po dason jat ni tum tum kado with the chidi lo je Kangthilang su 2014 an kan pen opening that para Kangthilang su pini sport bangke nona bangke chethang piklo stami nona bangke public tum isia comment mate nili arjulong pik je Kangthilang su bang pen hada pikni chodet pen kijui kelang adim bang kom o avedet amase nilita mathalo methang dak bari sido farsa bang nili matha thi ladak Eco Park si bonai jipu ama nutin advice pen well wisher tum ta ladak si garden bonai no miuji pu amase claim che ama non bangke isi bonai derlo bonai der pi bang non bang se amen ta si natum theglong no pini kangpu pon lo Thongnok Be Eco Park si ir pon lo Karbi so power non ambar ke kimilang man nili chiklu jon thomalang matidi asi nilmi thangle solai kali dak NGO to masi nili piderlo NGO isia group tum tum solai po lasi ladak bang non ambar ke hemtap dolo hongpharla dolo lapenda mir bari dolo apen non ambar ke lahai si longchor la
tenan de akimang do majela akhilu pen ke bang tan ki pasang ponji ladak pen ki pasang ponji la bangke ninghang piglo la kote system bonai ban ninghang piglo homestay kote system la bang bonai ye ban ninghang pig system non ban ke ladak tangka maha bang nang kok pa reclamation development non ma ke lan unu idela la apona ko tam future bangke aso homestay la ban kote sa bang la do wekji aso planning bang do pen non het ni thom ne aprang ladak akhilu pen pena ana muni tum bang jak ki do dim duji ma o gps pen bang study kurusi langlo ki do dim dim to ajo do ko gida mat tangte de mat dolong le dalo asi non bang dak mo fia bang ke dak la so bang homestay bang kote system dak bang duji hakko pen dak karbi ke panang rai bang lo karbi ke panang rai bang lo la si hala so bang choma nga tu menga che dan du na bang lo nok be lo sebe non mai tu thek dam long le lang nang le kaji rong pia park tang ho samson sing ti thakor sing ti ta ho kapre kapre bang do tame thong nok be po le sona pa garden bang karchulong kom ola la sin dilima tha bang ke thong nok be lo polo te kang tang kring a jone alang lifana amen pen pilu polo te itum karbi do warrior lo itu achievement bang ke inur lo hala so far amen people lo polo te itum future bang hala so thong ne be phanta karbi itum chikimu popen karbi ang long arar long la sona khedu la sona kang tang kang sak do po bang tum da chini po polam ta klang pon po pusinili la bang mata se amen irpon lo thong nok be amen ki pon lo sta la statue bunai pan han ning matha do thulang lai bang ke statue bonai lo pete tangga khosong ping mati mo apor me se na tum kadu be hirri be na pilo te la bang ke bonai vek nang po la so statue long si isi tower system bonai po bajal hai la son pathe tanji pur si planning do ke bonai panji pu do lahan lo ang silang so no aso patha Karbi Anglong ara pan pilo puji la bang ke non 7 December bang ke la ke ningkan sirkap arta nang choklo la se pini ningkan sirkap nang chok ani ana bang ke kangthilang so bang ke pirthia dang che thang flup lo muni tu mani rong bong pe wang long lo dam long lo la chota krela la da adung ra karbi atum kar bang tum ta choklem chodam beha be part me chibi do long lo pena an ma wa sai long de bang ke anu tinta la kangthilang so bang ke karbi ang long homporti lo karbi ang long property batha si chinghon nang po anu tinta wang nang po la pen dipu bang ke patte ate de nang po kamata pangthi et sido nang po ta non ni thek dam lo ninga sab su ko se bang ke halda water falls along an mata hor o ki chotum de ahupen social media long thek long lo sape ni choi jin diti asini ka do be pini nale tum hoi pen pil kuri ang tum mang halo hala da bang patter te dang po pen gari motor ba hala da adung bang pon pe de naing busi ka do be phatan ni chuni ri nili hin pen bang ke tum ladak kang thilangso adung het non akimi apag lake thongnok be ikopak lasikadu ka visitami labang so dimlong nang kilang jia phan alon dupik ladak hentap do lapende kapre kapre thesere hormusitame bagan sondo lasi kapre kapre ahin pensitami nanglitum kewang jia phan choning rilo athema nanglitum labang so dimlong kido ki thak penchenglok elitum mipik an lasi nilitum ahin pena bangke nilitum da pini la so pakang pulong nang chetong dun si nitum taning arong piglo kelang a view mi pig ladak thongnok be ikopak la pente la so ikopak along kechipadu la pente la bangso abaria hempula ke ilitum xcm ilitum kaching honnai sar usuk teron ake haisi la bangso apaka phan ning kaduk kawi Karbi Anglong arada phan lapente ladak denarong kaduk kawi denarong arada phan bangso our sai pipon ladak ilitum akhe phan ilitum area phan anso se ke paching thur ponji lapente anso se la bangso pagalong kaduk kawi don thongke plike bagarat ke ladak pen our sai long dun poreng dun po busi la so kimang pensi denarong arada phan akimang pensi bangso thongnok be ikopak bangke kangpu pon iklo silbson tumache tong donlo পাৰিব বা ইয়াত জিৰণি ল'ব পাৰিব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে মনোমোহা এইখিনি এডোখৰ ঠাই গতিকে মই তেখেতক আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ মনলৈ যে আজি এই পাৰ্কখন বনাবৰ কাৰণে তেওঁৰ মনলৈ আহিছে কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবিলাক আহিব পৰ্যটকসকল আহিব তাৰ লগত আমাৰ কাংখী লাংচুৰ লগতে এই থংনক বে যিখন পাৰ্ক তেখেতৰ মনৰ যিটো কল্পনা তেওঁৰ যিটো
আজি ইয়াত তেওঁ বাস্তৱত পৰিণত কৰিব বিচাৰিছে মই তেখেতক বহুত তেখেতৰ ভাৱধাৰাত মই বহুত সুখী হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ গতিকে মই আৰু ইয়াত আগন্তুক সময়ত এতিয়া তেওঁ জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছে আগন্তুক সময়ত এই জেগাখিনি যে এটা বহুত ধুনীয়া এই প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি ইয়াত যে এখন ধুনীয়া অৰ্কিড পাৰ্ক হ'ব তাৰ বাবে মই বহুত আশা কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ গতিকে আমাৰ পৰ্যটকসকলে ইয়াত বহু ধৰণৰ আমোদ ল'বলৈ সুবিধা পাব Nunalam Superfan Berta Mongton Bosna. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihin mo piputat berta lomang tulo. Koilamati dhoniram mintia rongalong kido inglong ikpi bapte church along. Church Foundation Day kam pre-Christmas katalon berta nangli. Jaime ka pen ada porphai kebra chitim apor malom church alama kangthur ponapi ada porphai kri sia por malom pen karchu amei pedupon. Mayalong inglong ikpi baptist church atikon Daniel B pen kachari pon amayalong inglong ikpi baptist church kongchun bang anu sansi pensi alohi la pen kinang sotalam doan patini pon. Mayalong NKB Reverend Benting Tiron pensi arnamalam church kopia thesi ki pon ma la pen Christmas kopi koposom pensi inghong nangji ma pualam the jumi sempen kachitonga ra tumapan than pajer mi pon. May ju tep pen churanisan churapsar pensi jaimek misen pen pachun ponlo thanji labang so message hoklo nangli pu mane Christmas nangli pu pulote ningkang sam sigi doni sada ningkang sam ke do pen part kenang je son long that peri long that pini pe kok long that popo hem tun long penan so da che bhong po ba po so piso so da che bhong po lapu so da just met pet abang ke Jesus Christo birthday lo mati di aposi nong e doan kenang je son doan de Jesus ba ji pinang po asi peri Jesus bhan pidam pu bang ka lo setame doan nong e dan bonon ke long ana son ta Christo phan se panong pinang po la pen ni li chuning ri ji ka do ka be ara phan Christian ara da tuma phan ke chuning ri ji ka bang ke la lo ile tum peri aphan ka pathe pen ke choki juna phan ka pathe pen hem ka pamat ka pathe pen le Christmas ka paman nang ji ka li bonda Jesus Christo ile tum ka do ka be aninga lo amhanga papa thek ji phan bang se ile tum hong ni Jesus Christo phan ke kroi thip pen si ing hong ji itu maninga lo Jesus Christo mang thek vek nang po Sasron ben klar dak than panjim pre-Christmas pu ke lam eta bang ke mane la Christmas aprang mate niphai inkora pho mationg hai so aprang ka celebrate bala bang so aprang program ke anniversary pre-Christmas mate advance Christmas pu ke ki pu la pen pre-Christmas along no ba advance Christmas pu no la so long ta arna malam ke than ke Jesus Christo amhang ke alam lo ke than ji ke mane anywhere anytime before 25th December mate hala ili monduli do an pi baptis monduli pen advance Christmas pu talon lake itum ningkan ke cheng hut pen bayat se son hut kiraya ting di konbot kado ke kiraya ting si mo itum December tarik si anile advance Christmas di mana nak lamang so ke dona ting pen ke wang bon si tingwai bom si pini itum pe malong lo pen pini rong si pen te bok terai amon dilia pastor tu pen itum ke chop hapon ibe kene reverend penting teron NKB alang li pen ta pen itum singki thanong lo asilang li pen mission alam exam pre aki mi alam than si itum ta ning chilarun lo pena tum ke aning arong lo asni ta abang so itum
ningkan suri hini ningkan pen daigum baptist church pen bang lo la pen an ke tum ino den no la puson tiasi pini an itum abang so abang Christmas pat celebration ame itu Pini Karbi Prime Time kila pan sekang ton poiklo domi thakmi kurwang thu